Right, mudhikisi yetu hapika isani ya Ekulya kilungu cha kitindo cha Athiani. Vami tamboni ya Athiani FM wasi wito vinya wito nita wa masi mwitu wende titu tokali na niwisi mudhikisi yetu hapika isani ya Ekulya ya kitindo tu dhatu ili kamdini wa siuki na siuki ya umuonde. Right. Pema damu kwetu wa Jeni na Ekulya wavala kwenda wa mudhikisi ya umoteleshe nikanawe sethi ya niwa kwa ata usungio. Jeni ya siya atuetwe miaka kenda. Na nino miaka isu kenda mena siana itatu na mena siana itatu muume ni wakwati we lobi na kiati wa mashambani ovala withi ya yani muume ethi to I provide kana ethi to I nenga muga kila chonde okwenda kimba leu school fees sia siana edani leu etwele uno kunenga na edani kuiba thokomi no kuiba thokomi ethi wandi mbesa sia mo wauka na athakara nikawaye kibetiki wayena nikikwenda mbesa mwana wani withito ayika kila kindu chonde mundu me wika akimbesa na ku make sure musi wake we sawa kingi mume the new mundu mukao kwitwa Jeni asiati thina niba mume Ndenuka na mamba kama komukethi lobi maimwethia asiani watu mawiyani na Akuru atona kwa sini watu Mombasa na yule ukitimi wa Ekulya thini wa Athiani kitindo ndeni wa kilungu cha siuki timu ninge mawoni kata ati mume kana ndena kwikalabu nuko sobe wa kila kindu chonde kingi no woza asimu kawaida undu mundu mewakuwa sa asimu undu mosia wakuwa sa asimu sia kawaida no woza asimu akanena siana akanena nake lakini thina ni kuoneka numa kuna atenga ila mekwendo muona excuse mbinge ayase wende na mwana wakuka ila mabanga kuthikwa ayase no wakwata na wiyani kundu Ekulya Ekulya ati niki mundu mewe na tenga niki mundu mewe tekwa na kumbuka family yake nitawende sie Ekulya we nukuwa confused kana nukuwa ayane ka akili akole mume ati kama ne mundu meonge kana kale banu ndo wakusubi wasiana siake kusubi wa mahitaji make naonga ni Musyi right.